शाबाश। లింగాభిషేకం పూజ్యులైన పూజారుల చేత నిర్వహించబడను. లింగాభిషేక కార్యక్రమం మొదలవుతున్నది. భక్తాదులు తమకు కేటాయించిన ప్రదేశంలో నిశ్శబ్దంగా కార్యకర్తల సూచన మేరకు ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన భక్తులు సోమిరెడ్డి పెద్ద సుబ్బరాయుడు, వై శ్రీనివాస్ ఈ కార్యక్రమం లింగాభిషేక కార్యక్రమానికి సహకరించి దీపం ప్రజ్వాల్య స్వం సాధ్యం సర్వ సంయుక్తం అన్ననా యోజితం మయా మంగళం దీపం త్రైలోక్యం త్రిపురాపః ఓం భక్తాదికం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే అహిమాం నరకాద్వారా దివ్యజ్యోతి నమోస్తుతే అద దీపం ప్రజ్వాల్య దీపమహాలక్ష్మీ నమః భక్తాదికం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే దీపం ప్రజ్వాల్య దీపదేవతాభ్యో నమో నమః गंधा सुपूजितमस्तु सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमोस्तुते आदौ घंटानादं कृत्वा ओम आगमार्थं तु देवानां गमनात् अन्तराक्षदा गुरुघंटानामन्तरा देवता पादलाञ्छनं घंटानादं कृत्वा ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा ज्ञाप्यन्दर शुचेः पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्षाय नमः स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः प्राणायामे विनियोगः ओम भूः ओम स्वः ओम माः ओम जनः ओम तमः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भोजो देवसोमनं ब्रह्मणो शुभाभ्यां शुभे श्रवणे मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः जयपरा जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतके कूलदीपोत्सव सभा प्रारम्भमायां वासरस्तु वासरस्तु सोमवार्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभगणिष्ठायामस्यां शुभतिथौ यजमानस्य यजमानस्य परमेश्वरमित्यस्य परमेश्वरप्रीत्यर्थं श्री परमशिवगोत्रोद्भवस्य परमेश्वरगोत्रोद्भवस्य यजमानस्य सकल अशेष महाभक्तकोटिजनान अस्य सकल अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सकल कार्य दिग्विजयता सिद्ध्यर्थं कूलदीपोत्सव सभा प्रांगणे श्री भवानी सिंह स्वामी देवता प्रीत्यर्थं विश्वशान्त्यर्थं लोक कल्याणार्थं कूलदीपोत्सवम् अदा भवानी शंकर प्रीतिकर विश्वेश्वरः पंचामृत अभिषेचनं श्री पार्वती परमेश्वर देवता प्रीत्यर्थं लोक कल्याणार्थं शांति महोत्सव कल्याण विशेषाख्यम् आचरिष्ये नमः क्षतोदकं विसृजेत् गंधपत्र विश्वाः
अक्षतैः अभ्यच्च कलशमापूर्य कलशस्योपरि हस्तं निधाय ओम कलशस्थं के विष्णु कंठे समाश्रिताः हस्तं निधाय आश्रमे कलशाम्बु समाश्रिताः आयाति देव पूजां सन्निधिं कुरु भद्राता कृष्ण वैन्यात गौतमी आगे च विख्याता पंचगंगा प्रकीर्तिता सर्वं विश्वाभूता सम्राडपो विराडपो ज्योतिषापो चंद्रविषापो ओम 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 द्वारफलस्वरं कलशोदकेन देवं पूजा द्रव्याणि आत्मानं संप्रोक्ष परिसराणि संप्रोक्ष अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थास्तुर्वा स्मरे पुंडरीकाक्षं समाख्याभ्यन्तर पुंडरीकाक्षाय नमः महागणपति स्मरणं करिष्ये भक्तानां एकदन्तमुपास्महे वक्रतुण्डं महागणपते नमः श्री भवानी शंकर प्रीतिकर विशेषतः भवानी शंकर आवायामि पूजयामि अभिमुखेना अस्मिन् अमदं अन्यहृदये हृदयं मयि अमृते अपदं ब्रह्मणे आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राण पुनरागोतमागात् दर्शयित्वा स्थापन मुद्रां दर्शयित्वा सज्जो जात वामदेव अघोर तत्पुरुष ईशान अभिमुखी करोमि नमस्करोमि ओम सज्जो जाताय नमः इति ध्यानं समर्पयामि ओम भवे भवे नमः भगवद्भवाय वामदेवाय स्नानं समर्पयामि ज्येष्ठाय नमः वस्त्रं समर्पयामि श्रेष्ठाय उपवेदं समर्पयामि मुद्रान् आभरणं समर्पयामि बलाय नमः धूपं చూస్తున్నాం అక్కడ స్వామిని वनस्पत्य भवेद्यवे नानागन्धे संविदः आग्ने सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिष्ठितां धूपमेग्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपानवद शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदनं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा भवानी शंकराय नमः प्रातिष्ठान समये कदलीफलकर्तये निवेदनं समर्पयामि दन्ताय सायं परसिंचति अमृतम समृतम स्वाहा प्राणाय स्वाहा